Hajde da se malo razveselimo, a ti smišljam, vidim da ste imamo mici da... Slušaj, pošalje malog majka, pošalje malog majka u Granab. I u dam drži, kaže kupne mi mlijeko i on se vraća... Koji mali? Onako mali, neki mali, razumite, vic mali krene u Granab i dam mali drzdina. Granab gore. Da, mislim, to je vic, znaš, može biti taj Granab, ali to je vic, slušaj. I onda u jednom momentu i on se vraća, i mama vidi, ide kusur. Kaže, on kaže, dao sam vidi ubogoj starci. Kaže, majka njemu malo, kaže, ko je ubogoj starci? Kaže, on... Koja starca? Uboga starca. Nije Nana, brate, nije Nana, brate, uboga starca ga je Nana pa prosi. Nana, šta je Nana? Nana, pa to uboga Nana, dobro. I onda, kaže mali, pa ko je ta, kaže, uboga starca? Nana, kaže mali, to je, kaže, vlasnica poslastičarnice. Jesi čuo vic, a? Šta čuo, ti su ljudi. Pa to je vic, bola, to da se razveseli, da se nervozan. A znaš, razumiješ, mali nije dao ubogoj starci, nego vlasnici poslastičarnice koji pojeo tulumbe, pojeo šepite i tako nešto je pojeo, razumiješ? A no, pa to mi neka...